Indeng Trok Amor Falcon Festival ke talon ponjia phan tirika mamai kising. Serlong John Baptist Fellowship Mondoli ke som. Pinia dapa birtalong penili sami dengmir kilingpi non birtang ton pen arju ponekta. Kedam tang paikuni ni pai hini arni nijang karbiang long lakha ke thom chinthong constituency ke parlo umru khutialong kedam tanga sengkana hut ke talon pon bera son thak thaksi pining le thota ke talon pon jiaphan non ke bangji Indeng Trok Amor Falcon Festival ke talon pon thu jiaphan tirika mamai seng pon tanglo bangso tirika mamai ke seng pon along aluhia manpen ke ACEM tourism in church Rites Inghi local MEC Abhijit Crow KSA Klembangphu CYDC Klembangphu pen chenglok ke theke dingatum chetong dunrin tisi jasimet pet non ke bangji Indeng Trok Amor Falcon Festival tirika mamai ke seng pon along Rites Inghi ke ACEM aphan si chekroi sarpen chairman arpu bakponlo that local MEC Abhijit Crow ke hai lapen karbilo charlie so to pan ni bihin pe alang li to pan to aprang kan tu atemane alang li tu ni di pan jang chingwai nang chingsai pen joini pinin ni li dak nang le do nong lo so dimolong lapen dak ni tu ke klemi asona dim tamme to pini dak MEC ke hai masini li pan dak tourist potential bang do lasi da so puthak tapelo ilitum siam ke hai dr sudiram long hang tanalang tenching mai ching sai pon lasi dak armor festival pu chotgali lasi ningkan kang thim ta nonitum dak tourism la community based tourism la so ke claim ponjia family tum chisik pon la tan kadu gawe jong se charap chito ilitum do ten dak owi kimi tum chitamelo ilitum tourism people si pa develop nahi ma pa develop lo pulati itum phong chang datam itum karbia korti itum sitamelo dak min hang dim chuklem long lo te dak income source sitam me bang ko da son tak tak sik du gawe ilitum dak along ri long pat mesen da se ando se itum the phan dong se itum ningi siwet pen klem nam lo pulute ilitum jing thora wasala pen karbieng long sitamelo si long nam mesen ason si itum thepon son thak thaksi chinthong MEC Abhijit Crow phan vice chairman pekpon anparta Mirjeng Crow president Madhu Chetri general secretary alangli tumpen arpu kedeng ponalong sub committee kedo anaphanta abangphu bangphi ingbai ponsi arpu pekpon repsi non ke bangji Amor Falcon Festival Indeng Trok mesen pen ke paman pon jiaphan bangso tirika mame seng ponsi jai mega bang mesen pen pachun pon চিন্থং সমষ্টি আহি বহুত ভাল লাগিছে মই পোন প্ৰথমে আমাৰ MEC ডাঙৰীয়াৰ অভিজিত ক্ৰ ডাঙৰীয়া মই তেখেতক ধন্যবাদ দিব লগতে আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা তেখেতৰ সকলৰ চেষ্টাৰ আমি এই আৰ্মৰ ফাল্কন ফেষ্টিভেলটো আমি ইমান ধুনীয়াকৈ পাতিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ডক্টৰ সুদিৰাম হাং তেখেতে পৰামৰ্শ দিছে যে তাৰ আগত যে ছাৰ্ভে কৰি আহা যি ছাৰ্ভে কৰি আহিলোঁ ইয়াত tourism potential ইমান বেছি আছে আমি ইয়াত আমি কমিউনিটি বেস tourism হিচাপে আমি বিচাৰিছোঁ অকল ইয়াত আৰ্মৰ ফেষ্টিভেল বুলিতো নহয় মানে গোটেই বছৰ যাতে আমি হোমষ্টেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আমি হোমষ্টেবিলাক দিয়া হৈছে কিন্তু নেক্সট আমি ইয়াত টাৰ্গেট কৰিম যে যি আমি কৰিব সকলো ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি ইয়াত লোকেল বাসিন্দাসকলে লগত পৰামৰ্শ লৈ আমি সকলো কাম কৰিম আৰু নিশ্চয় আমি চিন্থং সমষ্টি হিচাপে এটা ভাল টুৰিজম ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপে ইয়াত বনাব বিচাৰিছোঁ News report KTV News Nila bangso kardom hem thepi langpo lapen lada kardom ason an thakpo pimala ni ingvai tanglo lapen ne phan kai ke karcho vera dim pang thir tanglo kai ke ta nila phan langpo lapen raiver po pwa thepi en ponsi NKBA executive secretary Reverend Tenson Bialong Pastor Lorenson Taro lapen Pastor Bibison Terona tumpen chera petpen monduli ke e along e ingpupon kedamtang phaikuni ni phaike thom arni ada por phaisir kep apor pen karbianglong dipu arong sopialong chekoi dunot serlong John Baptist Fellowship along monduli ke ame paman ponalong hidi sajer Baptist Church Pastor Lorenson Taro ahin pen me chepa hempu ponsi monduli ke ame Japon lin
Lason si Serlong John Baptist Fellowship ahem tun pen ningkan ke thoma prang pen kachisik kachidanga ting pen tiripia mondoli mate Hidi Sajar Baptist Church pen recommendation letter mate kachikroya lo pen Pastor Lorenson Taro chetong dunsi Serlong John Baptist Church a mondoli eponlo mondoli ke e mate kardoma meyahut mondoli a phuke Jisu Kristo henlo Ephesians 1 verse 22 athipi en pen Nihang Karbi Baptist Association NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Bepensi Birta Kimi Mate Arnamalam Than Ponlo. Ke kroi tala tum jong si kar jong na tu. Ke kroi na jong si tepon bom nang ipute. It is through the church. Ke kroi tala tum jong si apa jong si tum lanane. Lang pa meme. Kar jong an pipa meme kulote. Atum kar jong na ke kroi na tepon bidat. Monduli la ane dat. Methang ok ape aputum chuni amethang asumarapan ke pathe pading japan ke thegre japan ke mesen auta dur ke do japan poda tum than latum pere akenang asom antapi papen latum aning cheparong Bangso Melong Nilip Constituency MAC Pobitro Rongpi NKBA Mepu Dr. Solomon Rongpi Reverend Unique Terang Messrs NKBA Anparta Nihang Karbi Baptist Association NKBA ki jatum lapen mondolia long manpeng ki doatum pen chenglok ki ongdung Jisu Kristo aphan ki kroi arata tum chetong dunsi Serlong John Baptist Church mondoli ki e amelong RDP dut Lapen Anparta CEB Secretary Reverend Abraham Taropen ahirjumi ki hang akardom pen Serlong John Baptist Church mondoli ki ame mesen pen pachun pon News Report KTV News Bharat Sarkar pen phaikuni ni phaike thom arni Assamese alama phan classical alam puki hokalong Assam Sarkar aning karongalong pacheton dunsi Karbi Anglong arlo setami bhasa goraf utsav katalona jaime hithi roi apharman phaikuni ni phaike thom arni pen kapang chengpon Labang Somai Karbi Anglong District Administration lapen bhasa goraf utsav asongatum pen chepatir piponsi Dipurong Sopialong kedo Star Sing Teron Langkung Habe Memorial Town Hall along bhasa goraf utsav katalona jaime pangcheng pontangla Laso Parman Bhasa Goraf Utsav Katalon Ame Pu Kamsing Hansi Me Chepahem Pu Ponsi Bhasa Goraf Utsav Katalon Ajay Me Kepangcheng Ponalong Me Chepahem Pusi Bhasa Goraf Utsav Katalon Ajay Me Kalamte District Commissioner Sangpi Nirola Phangchu Pipensi Kachetong Aradapan Klardak Pen Than Pachinipon Bangso Bhasa Goraf Utsav Katalon Ke Chengsi Ajay Me Along Karbi Dimasa Boro Tiba Heihui Tokbang Hirbang Atuma Phan Setami Karcho lapen nong eke pajer pona jai mek setami deng pon Bharat Sarkar pen phaikuni ke thom arni Assamese alama phan classical alam puki hoka joksi Assamese alam along khei krehini alam rengra petnangji po ki mangpensi Karbi Anglong alongta Hithi roi apharman bhasa goraf utsav talon pon verpusi District Commissioner Nirola Phangchopia hinpen ningjepon Karbi Anglong pen chenglok te asamadang anta thini ne bangke thakha goraf utsav. This is a kind of festival for the people of Assam and especially for the people of Karbi Anglong. Athema ladake pini ke thakha kulutang ke pini ke ladake Assamese Assamia det kalilo ba Bengali det kalilo Boro det kalilo Tiba det kalilo kadok ka pini tum Karbi Anglong ke ana jatti Karbi pen chenglok la pen belek janajati gosti ke do ana tum tenta pili lake ni tum mane isi festival la song ani ngarong chipiarni athema isi a language isi a language lam jong se le tum jong se dobodi
Angdeng angkele dunji pulutang te ilitum cepaduk nanti ke komne istame surihini an ilitum tok nanti lun pustame tomo pustame ilitum ba poetry pustame tok nanti tok an ba si cepaduk dan an se ilitum anang de ledunji. News report KTV News. Pinia Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardong.